Kako bi se LGBT djeci i mladima u školama pružila adekvatna podrška, lezbijska organizacija Lori organizirala je u Rijeci seminar o problematici LGBT mladeži prosvjetare u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. Osnovna je ideja seminara bila razgovor o temeljnim i najvažnijim temama kojima bi se obuhvatilo područje pružanja adekvatne podrške LGBT djeci i mladima. Na seminaru je bilo riječi o LGBT terminologiji, procesu coming outa te teme vršnjačkog zlostavljanja i nasilja nad LGBT mladima u školama. Što se tiče zlostavljanja LGBT mladih u školi, to se rijetko prijavljuje jer su oni prestrašeni, zato bi svaka škola trebala imati jasnu politiku o tim pitanjima. LGBT mladi posebno su osjetljiva skupina obzirom na mogućnost različitih oblika odbacivanja ili nasilja kojima mogu biti izloženi od strane svojih vršnjaka, kazala je predsjednica udruge Lori Daniela Almesberger. To je bio prvi takav seminar u Hrvatskoj. Treće po redu lezbijsko proljeće u Srbiji proteklog je vikenda kulminiralo prvim lezbijskim maršem ikad održanom u regiji. Na ovogodišnjoj manifestaciji proslavljeno i 20 godina lezbijskog aktivizma u Srbiji uz gošće iz Europe i zemlje bivše Jugoslavije. Kako procjenjuju neke od sudionica, nitko nije očekivao da lezbijke mogu učiniti ovo što se dogodilo. Ovaj je marš skriven i nepopraćen, da se ne vidi koliko smo jake. Dogodila se lezbijska revolucija jakih žena. Šutnja u koju smo zakovane danas je postala pjesma. Nitko ne može poreći da se dogodilo. Zahvaljujući Miriam Fužer, autorici dokumentarca Lezbijana, lezbijski je marš ipak zabilježen za nadolazeće generacije. Pojedine su gošće lezbijskog proljeća komentirale kako u njihovim državama nema jačine lezbijskih pokreta, te istaknule zadovoljstvo sudjelovanjem u lezbijskom maršu uz komentar kako su povorke u njihovim mjestima postale besmislene. Beogradski se lezbijski marš razlikuje od Prajda, jer je manje formalan, dolazi isključivo od strane žena, lišen je političkih interesa i kompromisa, istaknule su organizatorice. Konac mjeseca svibnja vrijeme je za Pink Week u Sloveniji, jedinstvenu četverodnevnu turističku ponudu koju je osmislio slovenski par Matej i Matej. Pozivaju na 4 dana uzbudljivih avantura, izleta, vožnje brodom i gala večera uz poruku Osjeti ljubav u Sloveniji. Osnivači prvog slovenskog turističkog koncepta Pink Week su Matej Knific i Matej Valenčić, suvlasnici Luxury Slovenija iz Ljubljane, jednog od vodećih turističkih operatera u zemlji. Osim što su poslovni, oni su i životni partneri i aktivisti koji rade pravi pionirski posao za poboljšanje ponude putovanja za LGBTIQ goste u Sloveniji. Ističe kako još treba raditi na informiranju o tome da takav poseban turistički proizvod postoji u Sloveniji, no neki su se gosti vratili više puta i izvan ove posebne ponude, što im je jako drago jer to znači da je Slovenija i Ljubljana interesantna i za LGBT populaciju. Odazivom su zadovoljni, a gosti dolaze doslovno sa svih strana svijeta. Zahvaljujući dirljivim fotografijama njihovih trudnoća, Melanie i Vanessa Iris Roy iz Sjeverne Karoline postale su prava internetska senzacija. Taj je par ovog mjeseca objavio 2 fotografije snimljene u razmaku od godinu dana tijekom njihovih trudnoća na Melaninom Instagramu. Fotografije se razlikuju samo po tome koja je od njih trudna tog trenutka, a na jednoj im se već pridružio i sinčić. Na prvoj fotografiji iz siječnja 2014. je trudna Vanessa Iris, a njihov se sin Jax pojavljuje na drugoj fotografiji iz siječnja 2015. na kojoj je trudna Melanie. Ta je usporedna fotografija postala pravi viralni hit, prikupivši 150.000 lajkova na Facebooku i nebrojeni niz pozitivnih komentara. Oduševljena sam što je moja obitelj nadahnuće ljudima. Još smo u potpunom šoku, rekla je Melanie. Par se nada kako će se i drugi lezbijski parovi sada odlučiti podijeliti fotografije kojima pokazuju radost za vrijeme trudnoće. Audiovizualni pregled tjednih vijesti Zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.